Masansan to sa agaw, si kayo rang kabalayan ko, ay age sa minang tambay girig na kalsada, nunyara mamauran. Ito nung kape sa liwik kape, tambay kilad kalsada, tapi ano, patikila. Kaya nagkila problema yung ating yo, nanalasi kayo ra, puro kayo pabigat. Nung yo, sin mampupong latag gilig na kalsada, bali-bali pambibili to tanggap rin na akanda. Kaibat yung buong lupong na barangay da. Anggad si mabilari buwangis ya batik at inuman tanggap pulay iusos dani tan lara at atang tanagagi kira. Nang yo, santo mo kadagawa ay age, baka pautoy. Kuya, ira kuli paspasan dan singara mano kanite, baka atang tanagagi. Dale, sige, batik ja, batik di man, luubod agmuabong, sige. Ngay duwaran buwang sa agilik kasil na trip da. Anta apigiran talabak manay bulintik tumay sa kaya mantagtakot nira. Katuya ibabagat si kayo kabaluyan. Agkila on tatambay nung kape isaliyoy kape. Tamairap nung kalabtay betul at uloyo. Naatinis kayo, baka kuya kayo. Singag yun talit tapo na dalin. Balkot yun lang te uloyo, tapi ano ang kalab betul no nyaran mamauran. Ay inay, mairap sumampatambal.